Munhay kopi ahanan ketunlaw. Antavay aklang hanta ing tikedok kopi apot law lahay asayan taklem tektema. Ni bihek penta lahay asay ke nang paklem kle amat tektedet law. Ate bihek penta kacharli po amat hostel loksi kedo. Munhay nang penan hay tangka nang lawet law pute. Nang lowet loni. Kuan man nang kelo kedo antamo kes ulay damra ne pan nang somjinoy. Munhay kopi ahanan ketunlaw. Antavay aklang hanta ing tikedok kopi apot law lahay asayan taklem tektema. Ni bihek penta lahay asay ke nang paklem kle amat tektedet law. Ate bihek penta kacharli po amat hostel loksi kedo. Penan dodap ong lawle ante lahay asay Charlie nang jilang ke chonghoy law lahay tektepin penan dodap aret ke. Lapuson asay antaklem tektepulote penan kedota kopi aledolang. Choklaw sarpi ing check aret nang nelaw pa Charlie ponbom nang motek ay po bangta. Nang do dunjoy asapta ang bong nang chejok dundetri. Ladak ciru areji akamavelo ciru jite hanang peinang po ahemle ciru damnoy amo vangve arloso sala. Kupusi ng tum ng munpi apan ketoy juy Kehai law asapta kang hon kajinso avema. Ahok law ng munpi ketun kedang lapuson asay klem tektedet tahay mene sita kang ton kang time mehenono ke punang neke ng tum. Lapen ne ng kelo atang kaanta ng tum si endun lap titipubo ari dengan te pacibilong lepin la anta klem hay. Laan ke kacenek takelit parlo ng papdoji ng tummo arnisike ng munpi apan dia hangwek ng ji. Bangkep lang ahem arloso keceng penta ng cethan loke ketun kedang asay ke tek o epu. Charlie pon bom lote mo ang ke tek po mati ng tum ing cek aret ng ji akamaveke. Neta ne injir do mo arnisike ne injir ta ahem cedun jibo jong si Anipi Kehai purilok pulote kosonlo. Lasi mata pame nang jimonit ke enut ateng telo kaduk kawe arloso ke lehei asai ta ke tek tadopo ke tek te tadopo. Choklo ning jekang aret relo ke damlo laso ahem ke pinipen ke nang do dundelo.